ilahun muranganmu pembinaan kudiri lagi akan ta'atu umman suatu zaman dekembe nabi alim ulama lisodun yom jimunin patung dan jikaduni jimunin patung patung dan jikaduni sabda ganjangan Rasul ilahun dengan mufum dinawan kari lagi akan ta'atu ummah dalam suatu zaman negeri nabi alim ulama lisajun jun dimari patung nanti kadoni ada bukan lebih lagi akan ta'atu ummah dalam suatu zaman negeri nabi alim ulama lisajun jun dimana patung nanti kaduli kita patung nanti kaduli untuk